bari mu mwiherero umwiherero rero ibiri kuvamo nuko isoko rya Real Madrid ubu ngubu ari bwo ritangiye kuko barifuza kubona umukinnyi wo hagati wareberwa mu ishusho nk'icyo Toni Kroos yari amariye ikipe ya Real Madrid waza kugira icyo yongera muri la mediane y'ikipe ya Real Madrid. Hari urutonde rero rwasohotse ruriho abamediateri uyu munsi Real Madrid yakwifuza kandi iri gutekerezamo ruyobowe n'umugabo w'imyaka 29 ufite Ballon d'Or iheruka gutangwa akaba ari mu ikipe ya Manchester City n'umunya-Espagne witwa RODRI. RODRI Cascante. Uyu mukinnyi ariko nimenya nayo twayitura inkuru y'urukundo. RODRI nagaruka miravuzwe muri Real. N'umwaka ushize yaravuzwe. Kugera ugize kuvuga ko ngo RODRI azasoza kinira Real Madrid. Ariko birangira tutabonye abandi ndabyibuka umugabo witwa Mendieta agize gukora inkuru ivuga ngo hari mu Champions League ndabyibuka kuko n'umuntu ukorana na company imwe mu zikorana na Champions League cyane usanga rero ama interview menshi aba hari cyane abandiriza imikino Champions League yo campaign Champions League itangiye. Mendieta agize kuvuga ngo mu makosa akomeye Ben Barca na Real zakoze n'ukwemerera Rodrigo gusohoka muri Espagne. Ati nubwo bwose Barca yari gifite Busquets ariko yarabonaga neza yuko Busquets abaye hari igihe cyo kumushimira cya kwihuta b'introduza Rodri. Icyo gihe bivuga nk'umuntu akide Barcelona batari ko noneho Real Madrid yakoze menshi kuko ariko Casemiro yari umukinnyi ashobora kubana na Rodri uko yari kugenda ko cya kabiri Casemiro hari umwaka wa nyuma yagaragaza ko atagifite imbaraga zo gukina Madrid cyangwa nko ibaragaruye Rodri. Ataye makosa amakipe yarayakoze kwemerera uyu musore witwa RODRI gusoka mu gihugu cya Espagne adakiri zira kipe ebyiri nkuru. Arangije kiramo nakantu kaganye no kwikunda kw'iwabo atari ko uryo umukinnyi wese yubahwa umukinnyi wese umwe Espanyol ntiyoberwa mu kipe y'igihugu gusa anoberwa gukina zo kipe ebyiri ariyo Barca na Real Madrid. Tugarutse kuri iyi nkuru rero yize bivuga ko RODRI umwaka wabanje mbere yuko akina umwaka wa Ballon d'Or Real Madrid yamwifuje ariko ntibyagenda neza byari inkuru zivugwa bikurutira Real Madrid yari muri zero cost irimo guprepara uburyo izindi za Kylian Mbappé izarigura ibintu nk'ibyo ngibyo ko Madrid iyo iri kuri zakurikira mu myaka 3 yo igiplanninga mbere. Yego bisa naho inkuru uyu musore ntiyabyinjiramo nubwo mwaka twabanaga Chomene yinjira batise ku kiri Chomene yinjiye kandi RODRI byashobokaga n'iki RODRI yongera amasezerano Man City umwaka wundi ukurikiye ukina neza uwa kabiri utwaramo Ballon d'Or atagira ikibazo cy'imvune igihe kirekire. Ejo bundi rero nyuma yo kwambika ubusa mu gikombe cy'isi nibwo bagezemo bambara ubusa rwose biragaragara ko bataberewe nibwo batangiye kuvuga ngo reka dusubire kuri fondamentals z'umupira. Turabona neza yuko nta mediateri Real Madrid ufite mwiza uri calibre wo kurindirira defense yabo itarabona ubwumvane itarabona gukomera kwa itarabona balance. Toni Kroos ati Madrid imeze itarabona umukinnyi umeze nkanjye. Ayo magambo Toni Kroos yaravuze nyuma yo kwambika ubusa mu gikombe cy'isi match ya Paris. Ati ntabwo ati Madrid ntibabona umukinnyi umeze nkanjye. Uyu mwaka noneho bagiye nuko bambaye ubundi busa kuko kapiteni wabo Luka Modric yagiye nubwo gose atakiraga bihoraho ariko wabonaga neza yuko mu gihe cyose yarahari minota yafashaga hari ikintu kidasanzwe yahagara yari. Ubu no y'abatari ntabwo hari umwaka ushize yagiye Modric nawe aragiye bivuze ngo Madrid nta mediateri mu kubwego nk'urwo isanganywe ifite. Icyo kiravugwa. Uyu mugabo witwa Xabi Alonso ejo bundi yinjira yabwiye Madrid ngo mungurire Zubimendi. Xabi Alonso niyo muntu wa mbere yifuje akigera hariya Madrid ntiyabiha agaciro. Even bana Zubimendi bwaje muri Arsenal ariko yigize kuvuga ati muri bwagize gupostinga arane Ibiza. Yego ariko umucanga icyo gihe bari bavuze ko deal yabaye agreed kuri Arsenal ahita we apostinga yibereye aho ngaho. Byavugaga yuko uyu mugabo yarategereje ko nibara Madrid yambwira ngo ngwino yahamagara kwera umugabo witwa Xabi Alonso anewe uyu mugabo Zubimendi yizeramo ko ari wamugize umukinnyi kuko agitoza Real Sociedad B uyu musore yari ari mu niwe wabwiye umutoza mukuru irawuti gute umutoza atoza ga Sociedad icyo gihe umusaza ufite tuve
ni Jabi Alonso wamubwiye ngo akira uyu mukinnyi ni ikipe ya mbere Zubimendi arimo gutuza B. Madrid uyu musore ugize kuvuga yuko dreaming ko yakina under Jabi Alonso cyane ko ari we idorewe mu buryo bw'imikinire ariko birangira bidakunze ajya mu ikipe Arsenal. Bivuze ngo Madrid rero yari sanzwe ifite iki kibazo cy'umukinnyi ushobora gukina imbere ya defense kandi ku rwego akina mu buryo bwa nyabwo. Twabibonye neza yuko Chouameni na Mukarakinza akina mu defense. Twabibonye neza ko Madrid yambaye ubusa nyuma yo gutandukana na Casemiro igatanduka umwaka ibiri kurikiye igatandukana na Toni Kroos none igatandukanya na Luka Modric. Real Madrid yambaye ubusa byanga byakunda igomba gusura ku isoko ry'umediateur kandi uri kuri calibre. Ira mikino y'igikombe cy'isi isa nk'iyabafashije kwibwiza ukuri na Perez agira bimwe mu mahame yarasanganywe avaho nko kurekera autorité umutoza mu bigendanye n'imyanzuro afata ku bakinnyi imipangire ya ekipe yose y'ubuzima bwayo cyane cyane bigendanye n'ibizagaragara mu kibuga. Iyi nkuru ejo nyibona nayisomye ku gitangazamakuru gikunda kuvuga ibintu bya Barcelona Mundo Deportivo mbanza gusa nk'uyikerenza mbona n'izindi nkuru mu guturuka no mu gihugu cya Espagne Mundo no muri kuri radio bakora ikiganiro kirambuye basa nkaho barimo kuyivugaho bavuga uburyo ikipe ya Real Madrid nyuma yo gukora habanje kuba inama yahuje ubuyobozi ndetse n'umutoza bumvikana ku bwiza bw'umukinnyi waba ukeneye mu ikipe ya Real Madrid n'igiciro gishobora kuba cyamutangwaho kuko bivuga ko naramuka aguzwe igiciro kizaba ari miliyoni 100 zizamutangwaho z'amayero ku isoko ko twabura kwibaza ngo ninde mukinnyi ushobora kuba waza gukemura ikibazo cya Real Madrid muri mediane yabo cyane cyane umwanya wa nimero 6 wareba list y'abakinnyi basanga si benshi nabo bahurije kuri icyo kintu babona ko abakinnyi bari ku isoko ni imyanya ya nimero 6 bari ku isoko si benshi fada amaze gukomozaho ko Zubimendi we byarangiye batapfa kumubona bitewe nuko yasinye inde kipe bongeye gusoma proza basanga n'ubundi uyu mugabo Rodri bigeze gushaka kumwifuza banzura ko umukinnyi ku giciro cyo hejuru nayo byatangaho byaba ari byiza remeranya kare umukinnyi bagiye ku isoko bagiye gushaka umukinnyi nimero 6 bajya kwiredirwa birengeje ko avuye mu mvune y'umwaka birengeje ko ari mu ikipe igoye kugurisha birengeje ko ikipe arimo ari ikipe igoye nayo kuba wayigura umukinnyi ikipe nziza ari ikipe nziza Rodri rangara gukina mu ikipe nziza cyane bavuga ko ubwa mbere ne bajya kubaza bazagukira muri miliyoni 100 ariko bivuga ko uyu mukinnyi Rodrigo nawe ashobora kwafata umwanzuro wo kuza mu gihugu cya Espagne bigendanye n'ibyo ngibyo bakomozagaho byo ko abakinnyi basanzwe bazi ko agaciro gafatiko kagira ari uko uri mu makipe abiri aho ngayo mu gihugu cya Espagne iyo Bernardo Silva byatangajwe na mugabo witwaga nakubwiraga nyine witwaga Mendieta ati agaciro k'umukinnyi mu Espanyol ni karega mu kipe y'igihugu gusa cyane no ayo makipe abiri bo bemera ko ari amakipe yabo abanza izindi zigakurikira kuvuga rero ngo wagize success muri Bayern muri Man City muri yandi makipe yose utaranyuze mu makipe y'iwabo ntabwo babyemera cyane kuko bo batekereza ko amakipe yabo ariyo ya mbere ku isi izindi zigakurikiraho ariko njye mbona ikibazo cya Real Madrid kitari no ku mwanya gusa utari kuvuga wenda nimero 6 nimero 8 nimero 10 ahubwo muri mediane yabo nta muntu icyo nakeza ko Toni yavugaga nta muntu uri responsable yo kugena tempo y'umukino k'umukino ugomba kugenda amapase turayashyira he turayakina gute ari nayo mpamvu mu bakinnyi 3-4 bavuzwe ibyo byose biri mu mukinnyi umwe ushobora kubona mu mukinnyi umwe iyo tempa iyo responsibility even iyo post ni ikintu kigomba kuboneka ugize chance ukakibona mu muntu umwe bibyara weri Toni nyine Toni yashoboraga gukina nka nimero 6 nyuma y'igenda rya Casemiro Toni yashoboraga gukina nka nimero 8 agatanga ya tempa Toni yafata responsibility niyo mpamvu mu bakinnyi wumva barimo kuvuga ni abakinnyi basa nkaho nyine ari bafite izo skills zose izo karite basa nk'abazujuje urebye Rodrigo uyu Rodri turimo turavuga urebye Makarista bavuga urebye ba Nicolo Barella nabagiye bavugwa Enzo Fernandez abakinnyi bane ni Rodri ni Makarista wa Liverpool Enzo Fernandez wa Chelsea ni Enzo wa Chelsea na Nicolo Barella wa Inter kuko urebye uburyo Real Madrid ikina n'aba bakinnyi barimo kwifuza barimo gushaka kugira ngo babe bakuramo umwe waza kubafasha ikibazo cya nimero 6 cyo kiragaragara muri squad nta urimo bagize amahirwe bakabona Rodri byiza cyane kiri seriye cyane ariko cya kinde duzogeze gukomozaho kikipe imutunze bwiza bw'ikipe imufite none ahangaha ko afite kontra zagize 2027 ni ikindi kibazo gikomeye
So, aba bandi nabo ni abakinnyi bafite igihe kontra y'igihe kirekire nka Enzo ni 2031 nka Makarisa ni 2028 ejo bundi Barana nawe yariyongeje ndumva nawe ari hafi 2027 gutyo n'umunani ku masezerano yabo kumva ko nabo bari kure. So, birasaba rero ko Real Madrid yo iza kuvuga ngo twakora igishoboka cyose kugira ngo tubone umukinnyi. Muri Bukabidi yigeze kumanukana kuri Mbappe ya miliyoni 220 n'ebyiri. Paris Saint-Germain bikavuga ati nta mafaranga yanyu dukeneye, bagahita bagura Kamavinga 36 ngira. Kuko ikibazo cya Real Madrid biragaragara ko igisubizo cyacyo muri squad nta kirimo. Icyo ngicyo ni nicyo nari baramubaze Jude. Urumva ubwo nawe ntari butangire iyi sezo. Chouameni arasubira inyuma muri axe central. Bivuze ngo mu bakinnyi bari basanzwe muri bugume muri Valverde gusa. Muri mediane. Kuko Chouameni asubira mu tiba defense muri bari batatu. Ko n'ubundi bigaragara ko ejo nabonye inkuru ikinyamakuru ivuga ngo Alonso ari yiyumvira mu bakinnyi bakurwaho muri Real Madrid badashaka kwemera ko bakurwaho ni Chouameni. Ariko ngo nawe ntabara mu midfield. Nubwo ngo mu bakinnyi batakorwaho muri Real Madrid mu basohoka muri barabakinnyi bitwa ko bakina hagati mu kibuga Chouameni ngo ntakorwaho kuri Jabi Alonso. Ariko Jabi Alonso ngo mu perefera azaje muheya muri batatu soka mukuza mu mediateur afitara azaje mushya. Ariko y'umutoza konera umwanya biba biri sawa. Umuntu ngiye mbona ko ashobora kuba yaba anashobora kuko Madrid iratekereza Ben ko yagurisha abakinnyi batatu kugira ngo yinjize umukino. Ivuga ko yagurisha Kamavinga, ikagurisha Rodrigo Gaos na Ceballos na Danis niba nahubwo ko na Ceballos abamo kugira ngo ibone amafaranga yo kuba yagura umukinnyi yifuza wa miliyoni 100. Kuko n'ubu ngaha imaze gukoresha miliyoni 170 mu bakinnyi bari maze kwinjiza. Barimo Masatuano, barimo Hurienses, barimo Carles ndetse na miliyoni 10 za Liverpool na Trent byose ngo maze guhagara miliyoni 170. Kandi Madrid uyu mwaka yatekare ko revenues zayo zabaye miliyari 1 na miliyoni 180. Kandi bagura ko Madrid yemerewe ko yagusubiza yashyira ku isoko arenga miliyoni 300. Kinyamakuru mundo cyane Marsa cyavuze ko yemerewe kujyana ku isoko yisezo izerenga miliyoni 300. Bivuze ngo iracyafite 120 zo ko ya depansa itagurishije. Ariko ikabishaka no kubanza kubikora yaragurishije. Irashaka umuntu yihereza amafaranga muri Rodrigo Gaos, igashaka umwe uyishyura muri Kamavinga, igashaka umuntu uyishyura muri Ceballos. Kaze nkurebere n'uko namenye barabakinnyi bane kugira ngo ibone amafaranga yo kura. Kuko nubundi Ben ngo si niyo yagura umwe mu Mediterranean si Rodrigo iragura n'undi umwe hagati. Urumva icyambere gihari no kubanza kumenya ese koko Real Madrid yari isuzumye isanga yabwije ukuri Ben afite ikibazo muri mediane. Ko ndimo ndeba ibitekerezo hari abantu babadukurikiye barimo bavuga bati abo bose shatse yabibagirwa ikigira ku musore wa Inter Barera. Mbona ari we washoboka byoroshye nziza kandi wa undi ni Mendy ni Kamavinga ndetse nawe hari igiciro afite. Ngo rero baditekereza ku seringa abakinnyi Rodrigo Gaos, Eduardo Kamavinga, Eduardo Mendy, Ferran Mendy na Daniel Ceballos. Hari se nk'icyifuzo cyaba gihari kuri Ceballos na Mendy. We yarugera nko kuri Mendy. Nese Mendy yabura umuntu umugura ku cyumba wa bana ariko Mendy yabura umuntu umugura gusa mu cyiciro cya mbere. Nanti mbona Inter Nicolo Barella ariwe washoboka cya anyway wena n'abandi byashoboka ariko byo byagorana cyane kuko urebye Enzo Fernandez uburyo ameze muri Chelsea sinzi ko kuri miliyoni 120 bamuguze ugiyeyo bagucira inani nabo babatizana 180 na Chelsea ko twabonye ko imininga business Barella afite imyaka 28 ubu tuvugana. Nicolo Barella we Liverpool igeze kumujyaho mbere ya Makarista aranga avuga ko ashaka kuguma mu Butaliyani ariko yari ya Inter Domiro ubona ko yari iryoshye ivuye finali imeze neza igifite no mutoza Simon Inzagi ariko ubona ko bisa nkaho nyuma yuko umutoza sohotse abakinnyi benshi barimo baravuga bati anyway twashakisha ubundi buryo so itwaye bid birashoboka ko umukinnyi no bamukonvisinga akemera kuba joining kontra yirangira mu mwaka wa 2029 yarongereje mu 2020 gutyo na gatatu current market value ye ihagaze miliyoni 75. Ayo ikiza ni negotiable ayo banegosi banegosi muri senkane 50 zashoboka senkane zashoboka buriya reka 28
buriya mukinnyi buriya ahantu isoko ryo mu Butaliyani ntabwo rihenda cyane buriya ntabwo rikabye ryo mu Bwongereza. Ikindi cya kabiri ni Inter de Milan ugiye kugura nayo ntabwo ari Man City. Man City yo nuko yera kwemera ibiganiro ugiye mbona ari ikindi cyo. Kuko Man City iyo si umukinnyi unigwiye kugurisha gusa, ariko Man City nayo ikagira ka kantu kari smart kameze nka Real. Izo yifaranga kuko n'igihe yagukoresheje wazana amafaranga irakugurisha. Aka kantu Man City imaze kugukoresha Man City igira amahirwe yuko nako si amahirwe ni ikintu yubatse kinini kandi gikomeye. Man City yamaze kwibaga nk'ikipe ikomeye kandi yabigezeho. Icya kabiri imaze kuba smart ku rwego rw'uko izi ko ifaranga ribyara irindi, ariko none umusaruro ukaba ari ingenzi. Ibyo byose muri RODRI yarabibonye. Man City iyo ihorana abakinnyi beza bahorana agaciro ko hejuru, ibyo biragaragara kuko yamaze kubaka ikintu cyo kuvuga ngo turi ikipe nziza igomba gutunga abakinnyi beza bakomeye kandi bakomeye. Rero nk'umu Man City njyewe mbona ko Man City izane 0 miliyoni 100 nizo ashobora guhagurukiraho. Uyizane 0 miliyoni 100 ibizi ko RODRI amaze kubakina sezo zayo 6 zimeze neza, zirimo ibikombe 5 birimo ibikombe 5 bya Champions League, ukayizanira 100. Burya Man City smart cyane yamuguha yamugo nayo niba ifite nayo ibivuga ati ntacyo turagenda tugurundi wenda wayo wa 23 tuzamugurisha imyaka 7 afite ibyo byose. Ibyo bintu na Madrid irabikora, niyo bagurishije Cristiano Ronaldo miliyoni 100 akinyiseza 9 iba yamaze kumujyaza umusaruro bakasimira nuko nguke ibagurisha. Iki kintu Madrid irakigira, even na Man City nayo imanuka imaze kubikora. Ni gutya gurisha ne Sterling yamuguze miliyoni 50 mwaka wa 2010 nyuma y'imyaka 10 yamugurishije 50. Ari ikintu kindi amaze kuya Champions yara kuri ziribuze kwirengagiza, nuko yarekuye Gabriel Jesus, nuko yarekuye Gabriel Jesus hera akomeye, ariko hari n'abandi bakibona ko City icyo kintu business ariko business kandi ikindi cya kabiri ni abahanga mu kuba basikawutinga indi erema bemera gutangaho nkayo, ariko inyungu yabo ikaba mu gihe azamara. Kuko umunyezamu Ederson Moraes babwiye Nasiri ku mafaranga batangaga mwongeye miliyoni 5 tubo umunyezamu ntiyazishyiraho business yahagarara. Ikindi kintu kuri transfer impamvu RODRI bimo kugenda bisa nk'ibizamuka, Real Madrid si ikipe ibona iba ifite squad y'abakinnyi badafite Ballon d'Or, nta numwe muri squad ufite Ballon d'Or. wayihatwariye cyangwa uyize ujyane bakizose baje bazifite uri muri iyo swad ufite Ballon d'Or ko ufite profile bakareba arega yaje ayifite bari bamuzanye ayifite Ronaldo yaje ayifite kerekana kakanuko bakavuga ngo abantu bakwiye kwisenga transfer iragacuruza baravuga ngo ntago tuzagubana swad y'abakinnyi nese nta Ballon d'Or iriyo ntayo Modric yagiye na Ballon d'Or zashize Madrid sindi kandi Real Madrid icyo kijya gucuruza uyu ni umukinnyi ukoze ibara w'umunya Espagne ufite rero unamwe ikipe y'Igihugu yizeye ko umwanya arawuhorana ari muzima. Erega ikibazo gikomeye nta kipe y'Igihugu nta bakinnyi bagifite muri equipe y'Igihugu yego ariko byose iyo transfer y'ikwiremereza Real Madrid ntabwo igomba ko idafite umukinnyi wa Ballon d'Or, ni igomba ko idafite umukinnyi wizeye umwanya mu ikipe y'Igihugu. Izo miliyoni 100 kuzitanga Real Madrid nkiyo kantu rimaze guhereza nihindure ni kuki itagikanga nyine ku isoko. Urumva nishaka gusubiramo nihindure ive mu bintu byaba make ngo musoje amasezerano kuva 2021 2024 Real Madrid yashoye ku isoko miliyoni 303.5 y'ubwayo yinjiza miliyoni 301.35. nta kibazo ifite nta kibazo ukuvuga ngo inasizo twinjiyemo ni ukuvanga nga Real Madrid arimo yari maze gusa nkaho aya nayo yinjije mu kugurisha abakinnyi nayo yinjije mu kugurisha abakinnyi nabo yaguze ni ukuvuga kuva 2020 kugeza 2024 ona Real Madrid yari yinjije muri ya projet zero cost, ariko twe twacuruza abakinnyi. Uyu munsi tuvugana Fuade tuvuraga miliyoni 170 maze gushyira ku isoko. Yego bo barakubwira ko nta kibazo cy'amafaranga bafite ko bashobora ku isoko, kuko bamaze kubona ko ino si tugezemo iri ngombwa ko iyo bari ngombwa bashora. Marisa yanditse ko bafite uburenganziro ko bashora izeje abagara 3 isezo. Yego kuko ariko ikipe icyo izo myaka muri iyo myaka amakipe 17 yo mu Bwongereza yashoye kwiruta yo yashoye kwirusha iyo yari ku mwanya 39 amakipe yashoye amafaranga menshi. Madrid na 17 ibintu yabikora ibintu nabizi cyane. Erega abakinnyi iyo bari muri Real Madrid abakina badakina iyo ugiye kumukurayo utanga igiciro ugiye kumukura ahantu heza. Ngo mu nama uyu mugabo Zabi Alonso yagiranye n'uyu mugabo arimo kumuhereza ibya n'ibyaho twavugaga kugira ngo agire uburenganzira kuri groupe ye, yamubwiye ko hari igihe ngombwa kushora amafaranga udategereje ko umukinnyi azazira ubusa. Kuko wagiye mu gikombe cy'isi cy'amakrebe
n'ababigana baba bati niba dufite Barca dukoraga nk'ibi ngibi erega bafite miliyoni 90 bene igikombe cy'isi kibahaye ikindi ku mugabane w'Uburayi ibyo byo guhora bategereza abakinnyi b'ubuntu nanjye rwose yabyanze umutoza avuze ati niba ngombwa reka dushore basore ifaranga bamanure urabizi ko azagendera ubu oya kano kantu zishore inshuti yambara gatanu ntubitegereje gatanu w'ubuntu kandi umukinnyi w'umuyobozi ari muri Arsenal kano kantu zabyanze babyanze ariko aho biri ngombwa reka dushore oya bino bintu bijya gutangira Perez afite ukuntu yashatse ingingo imurengera umuntu Perez yatanze amafaranga gusanga n'izindi dini zidahano bakizanye oya Perez yatanze amafaranga mwapanye miliyoni 220 barazanga hagaruka nabwo atari ko se ikipe ifite umukinnyi nyiha miliyoni 220 kazanga nzajya mbatwarira ubuntu ati sawa ni mu byihorere atangira kujya yinjira mu mitima y'abakinnyi uko nguko ntibikozeho Liverpool ikazana ikaramu y'umukara Trent ati mujye gushaka iy'icyatsi yahagera Trent ati wari mushake y'ubururu n'iyisinya neza yahagera toya ni muzana y'umutuku basubira kuzana y'umutuku none ndashaka cream bikarangira amasezerano ubu nuza ubu ngubu yabwiye ko ngo bakoresha igikumwe baze kugira mu mutima ukagera mu mutima Konate ngo ni igikumwe gusa umutima wa Konate kabisa Konate ngo ni igikumwe gusa wa Rudiga warawurangije wa David Alaba warawurangije ubu ngubu wa Saribura munzwe ibe si ibintu bikamera ariko niba ishaka nanone gutunga abakinnyi bavuga nishora amafaranga yego nicyo umutoza musaba mukino no mayikipe gihe cyo mfayo nuko ire mu kipe nuko ufata umukinnyi nka Trent ukamubonera miliyoni 10 byari Mbappe Kylian Mbappe akakubereye aho ngaho ariko uze kuba Mbappe reka n'ikibuga kigeraho kikwiture rwose Paris bitashobora kubona miliyoni 5 muri Mbappe ariko niyo yazanze mugabo yarazibaye ikibuga kigeraho kikwiture ubu nakona tumugiye kumugera mu mutima yaragezemo Mbappe yarakimenye Mbappe maze Madrid yateka ruta mu mutima wa Mbappe Konate irambarayemo gutya umuntu witwa Saribasa ngo arabireba we oya Perez ngo ibana ngo yaramubwiye ati ikaramu igikumwe ntibigisinya hazigaye hasinya umutwe ariko Trent afite ngo ibintu bya rero bagira ngo abayeyo bagira ngo aravuki Trent ni born to play for Real Madrid Real Madrid rero yashaka gushora amafaranga ku isoko ikazana iyo profile iremereye kwa Real Madrid kuko abakinnyi bose bari uyu munsi kuko tunibuke ko bafitanye ibibazo na Vinicius Kampuye byamaze utasohotse byamaze kurangira inkuru imaze isohotse mu kanya yemeje ko yemereye kongera amasezerano kuri mwe bavuga Madrid igiye kuzimu aho ngaho byaba ari ko amafaranga hazaga ntekerezamo miliyoni 25 rwose Madrid igiye turegera ko mu kanya rwose ngo yazemeye aho ngaho byaba ari sawa cyane rero kuri Rodri kumuzana ibibazo by'imvune yari afite kwa Real Madrid wemera ko bashobora kuba bamufasha akaba yagaruka mu buzima neza ariko bakazana ya profile mere ikwiye kwambara jersey Real Madrid mu kibuga bavuga Mbappe ushaka Ballon d'Or ukavuga ko undi mukino twe Ballon d'Or mu kibuga kwa Real Madrid Rodri ahubwo bakiri kumuhumurira mu bitugu cyari kumuhumekera mu bitugu yego nabo ngo babarera bareba gasanga nta natandukanye nakamavinga kuri profile ucuruza barera we yaza ibijyanye n'ubucuruzi iyi kipe twa Real Madrid ishingiye ku bucuruzi nahoze ndeba kare mu kanya ngo kumana nyagasani Perez ngo yihuganye perezida wa FIFA aramubwira ati kigira imyaka 2 igikombe ngwino ni myinshi yego cyangwa cy'Afrika ngwino ni myinshi ariko ngurubundi inama Perez aramubwira ati rero muvandimwe ntibikunda oya Tukona maze kumvikana na Qatar 2029 icyo Perez yemera cyo icyo Infantino yemera nuko yemera ko projet ari Super League iyi projet niyo nyine arabwira ati projet no intwaye Perez ngo yamubwiye rero tuyikore dutya tuyifatanye ibi Perez yamubwiye ati 2027 ngo gishyire Qatar iri faranga yaryoshye uza n'uwo perezida wa FIFA ngo aramaze neza ngo Qatar imaze kumwemera ati tuzacyakira areba ukuntu ngagaruka kubabwira ko bibaye 27 abwira Perez ati bawihanganye kandi none biri gitangaza ngo ya makipe yose yari yamaze kubimwemerera mbwa ati turi tayari Perez bati jewe duhita tugarukira 27 erega dukine igikombe cy'isi icyo ndicyo bashaka inzira bazabinyuzamo ariko bizashoboka kubera ko aya makipe rega nabonyemo amafaranga cyane menshi reka wenda ngiye nuko ninjoro narendebye match zirangirwa kurira miliyoni 100 narendebye match mu kanya isasta yatangiza yo muri Brazil ya Flamengo nanuza na Fluminense ahubwo si ikintu Fluminense yabaye muri champion ahubwo kuvuga gutsinzwe match ebyiri zikurikiranya barananiwe ikibazo abari gukina barananiwe se Flamengo batsinze ntibari kumwe iyo irabona ko abantu bameze neza mudu ni sawa ko ibifaranga babonye Flamengo abonye miliyoni 56 yavanye muri igikombe cy'isi Fluminense Flamengo abonye 38 irazimanuka naraye Botafogo nukaboneka 38
ben aya ni amafaranga ikipe ikorera mu minsi ngahe menshi ku rwego rw'uko kandi ntabwo hari andi bagiye babona yo kwitabira aya makipe iki kintu cyitwa igikombe cy'isi cy'amaklub ikipe izagishyiraho umutima agenda sefera gafite ishingiro sefera naza muri faranga umva kugera ku mukino wa nyuma yanze kuza none hano habera mubi kandi buriya muri sati ya FIFA sefera ni vice perezida wa mbere FIFA abandi ba vice perezida bose baritabiriye babonye amafaranga ya misiyo yo guhaguruka iwabo n'ibintu byose babyishyurwa na FIFA sefera aravuga ati bari abantu bari kumfata kunda FIFA yefa basobanuye bavuga ko ngo yari afite ngo yari busy cyane kubera imikino ya Euro y'abari kandi ngo amaze kureba match yarebye hano kujyaho n'indi akantu karizo no Infantino kugira ngo amuhime yaraje reba match imwe yaramubwiye ko niza kimwe cya kabiri zabaye ku munsi w'ejo zose azazireba na final azayireba Infantino iyo ni Real Madrid dusoza nuko Vinicius